Nekada voditeljka i poznata srpska književnica Jelena Bačić-Alimpić aktivna je na društvenoj mreži Instagram gdje deli fotografije iz svoje svakodnevnice. Bivše TV lice pred gostovanje u popularnoj emisiji imalo je ozbiljnije zdravstvene probleme, pa je do detalja opisala kako se izborila sa nevoljom u kojoj se našla. Muku mučim sa alergijom na ambroziju već nedeljama i pored terapije koju koristim po preporuci alergologa, danas sam imala zakazano snimanje kod mog školskog druga, Aleksandra Filipovića, i jutro se probudim kao i ti. Potpuno natečena, nemam oči, samo užasne podljive. Nikad u životu nisam, što bi klinci rekli, ispalila kolege, te sam već u rano jutro pozvala svoju drugaricu oftalmologa i zakukala. Da skratim priču, poslije 2 injekcije kortikosteroida i od terapije, ispiranja očiju, kapi, masti itd., i naočara koje su mi dali za potrebe snimanja, nekako smo uspjeli da izguramo celu, verujem, zanimljivu priču koja će se emitovati na televiziji, istakla je uz novu fotografiju Jelena Bačić-Alimpić.